No a zase pokračujeme. Balíčky sa nám pekne riedia. Začneme checklistom, ktorý už máme, čiže od 601 do 700. A začneme Alexej Žitník, Junior Tournament, Ukrajinec Dirk Graham, týme Kanady, a tu je nám všetkým známy Arturs Irbe pre Sharks, Alexander Godinuk pre Maple Leafs, Jim Hrivnak pre Capitals, Stefan Richer pre Canadiens, Uwe Krupp pre Buffalo Sabres, typický hokejista, Pavel Bure, Vancouver Canucks, čiže druhá variácia jeho, Pavla Bureho, Pat Eliniuk, Jets, Murray Craven, Flyers a Stevie Yzerman pre Red Wings. Keď to nejde po dobrodky, tak si to roztrihni. Paul Jakš, Švajčiar, Pat Peak, Američan, Troy Murray, Jets, Charlie Huddy, Kings, Dale Kushner, Flyers, Brian Noonan, Blackhawks, Gaetan Duchesne, North Stars, Curtis Joseph, St. Louis Blues. Veľmi pekná fotka. A máme tu Josef Beránek, Čekoslovákia, Jan Eriksson, Rangers, Jim Hrivnak, Capitals a Pat Eliniuk, Jets. Budeme sa s tým babrať, nožnice máme po ruke, to vždy vyriešia, balíček je pekný. No, Gaetan Uasard, Švajčiar, Peter Ferraro pre USA, Barry Nichols, Oilers, Todd Hartier, Winnipeg Jets, Todd Richards, Whalers, Andrew Kessels, Canadiens, Cliff Running, Canucks, Hubby McDonough, Islanders, Jirka Schläger, Československo, Rick Wave, Sabres, Troy Crowder, Devils a Corey Millen, Rangers. No, opäť naše obľúbené nožničky. Pozriem sa, nájdeme Nikola Celio, Švajčiar, Ryan Sittler, USA, Randy Burridge, Capitals, Kip Miller, Quebec Nordics, Jay Mazur, Canucks, Dale Hunter, Capitals, a tu je Patrick Roy, Montreal Canadiens, Martin Ručinsky, Československo, Dave Gagne, Minnesota, Gary Sutter, Flames a Petr Klíma, Oilers. Či Čechov a Slovákov si, Čechov dám sem, Slovákov nabok. Beno Ciger, pozerám na jeho fotku, akurát ani sa mi nezdá, že to je on. Peter Doris, Boston, Sergej Žoltok, Rusák, Rick Tocchet, Kanaďan, predpokladám, Pittsburgh, Dave Reed, Bruins, Geoff Cartnell, Canucks, Troy Crowder, Devils, Tenon Fleury, Flames, Bob Essensa, Winnipeg Jets, Neil Wilkinson, San Jose Sharks, Corey Millen, Rangers, Cordonelli Jets
a Andy Mook, Bruins. Mark Fitzpatrick, Islanders. Sergej Krivokrasov, junior, Rusák. Erik Desjardins, Kanaďan. Kevin Dineen, Flyers. František Kučera, Blackhawks. Gary Sutter, Calgary Flames. A tu je Mark Messier, Edmonton Oilers. Checklist od 101 do 200. Tony Hrkač, Sharks. Petr Klima, Oilers. Brad Jones, Kings. A Rob Blake, Kings. A povedal by som, že už sme za polkou boxu. Máme tu Mark Weber, Švajčiar, Brent Bilodeau, Američan, Todd Hartier, Winnipeg Jets, Bernie Nichols, Edmonton Oilers, Jason Prosovsky, Rangers, tak vosková figurina vyzerá, Andre Rakicot, Canadiens, Denton Cole, Jets, Vincent Damphus, Maple Leafs. A tu je Jarda Jágr, Československo, prípadne Pittsburghu. Thomas Steen, Winnipeg Jets. Stephen Finn, Quebec Nordics. A Mike Ridley, Washington Capitals. No. Uvidíme, koho tu budeme mať. Ďalší Švajčiar Bernhard Schumperli, Mike Dunham junior, Charlie Huddy, Kings, Troy Murray, Winnipeg Jets, Stefan Morin, Quebec Nordics, Gary Šučuk, Red Wings, Jeff Brown, St. Louis Blues, Mick Vukota, Islanders. A tu je Teemu Selanne, Suomi. Prvý Suomi hráč. Esa Tikkanen, Oilers. Rick Tabarachi, Jets. A Peter Stastny, New Jersey Devils. Randy Gillen, Rangers. Alexander Cherbayev, Rus, junior. Shane Corson, Kanaďan. Adam Foote, Quebec Nordics. Benoit Brunet, Canadiens. Stephen Finn, Nordics. Mike Gardner, Rangers. Marty McSorley, Kings. Brian Mullen, Sharks. Mike Ridley, Capitals. Brent Ashton, Jets. A Kirk Muller, Devils. No, ešte si dáme jeden. Potom pravdepodobne už len posledné video to vyjde. Opäť Sandy Ozolinč. Checklist od 601. Mike Hu, Quebec Nordics. Brian Lawton, San Jose Sharks. Greg Adams, Vancouver Canucks. Tom Fergas, Toronto Maple Leafs. Terry Karkner, Flyers. Kevin Miller, Red Wings. Mark Messier, Canada. Ed Belfour, Chicago Blackhawks. Mark Recchi, Penguins. A Eric Lindros, Team Canada.